in rin ni le pathian ni ate khan in elna sang khel chhun zomania in rin ni jana in khel bik chu result de abe bom sang te pathian ni ya video kan ti chua lama kan soifia towa tuntuma hian pathian ni jana in khel result sang te le abe bom akentel thil sang te league table tharber chungchang te kan soive le don ani India Rama Football League sangber Indian Super League atang hian soitan ta ila Indian Super League season kalmeka hian Nizan Khan Bengaluru le Northeast United anin machona heta hian team pahnite chakjok omlovin gol khatweve khungin anin ne to ka gol masajok hi minisom pakwana a Brian Sanchez han Bengaluru ta na khunga second half minisom ruk parian na a Larin Zuala Northeast United tan ansipur asud vele a Rin Zuala hian long ball a mu thajeta siam remin rang takin a pet goal zuya a goal khung class asan emawang hian fakna point a zuina sa hle Aizawl FC striker Thin Rin Zuala hian Indian Super League a season khatna amang ve tran chawa a che that zui zel be seina po asang le Kerala Blasters le Mumbai City in machona goal khat aluta golom chun hi minisom li pasarina a Mumbai City team captain mizo player chonam tak mai le lian zora changte ina akhung ani in khel haw tak mai harsa takania heiwang hian lian zolan achak puina hi Mumbai City tan alu zual hle lian zola hian a careera Indian Super League ka avain match za somsari a khel ting veta a goal somli pasari khungin asi somni pakhat anei tela match za somsari atang hian goal contribution hi somruk pariat anei ani Italia Football League sangber Serie A kaita ila Serie A hian Nizan Khan champion be seina la nei jingami AC Milan anchesuala anmi khwal Parma laka sikhat final plom he mecha golom chun hi minisom riat na a Parma player Mariano Troilo khung ani AC Milan hian in khel anthonuna ball changtam satlia lovin hun tha in siam konga po anchung nung leya Parma hi an betluan deuh thak mase Milan hian hun tha an nei gola an chantir theilo veka goal shot voi somni pathum lai nei masela goal an khung lavani Parma hian voi sari goal shot an neya goal khat an nei thunga chuwangin mual nei tu AC Milan hi atlom zoga an tanga Parma hian point hum an sual chuak ta jok Atalanta in champion lai Napoli gol ni gol khatin an ne boka he match hian minisom pariana mi khwal team Napoli hian sem beukema mangin man ruaya mase second half Atalanta hian le thalin minisom ruk pakhana Mario Pasalic chan Atalanta sipur asuta minute somriat pakhana Lazar Samardzic chan Atalanta tan khung belin gol choma sama sela Atalanta hian gol ni gol khatin Napoli hi an le thal ani team pani te hi anin thawlu tuk lova mase Atalanta khel nget zokin an gol bo anazok theta mi khwal team Napoli hian chakma mo hle ma sela Atalanta mola hian harsat na lian tokin point an sual chuak zauta lavani Serie A hian Inrin Nizana Inter Milan in sin hi finalist an ne to boxia chuwangin Serie A season kalmeka Inter Milan tan champion na kong akuzau zuala khel somni paruk theu an khel to atangin Inter Milan hian point somruk pali nein point som line an sang falta a AC Milan hian point som nga pali nein champion line Napoli hian point som nga chop an la neya Roma nen an point nei ain zat hengti awang hian champion tuma in alnakal zela Inter Milan chan athazuala khelma bak som pani theu chop an nei to awangin an mani tu tetan po phangna chance achezuala tuna an din huna chon Inter Milan hi an khelma bak som pani atangin match thuma an klomani point abak zonga an chakvekani chuan an champion theidon thawa an din mun athatak emawang hian champion ngei tura ngai po anni Serie A hian team somni anin ela tebula pakhanna tanga palina amorbok te hian season thara Champions League an khel theidona tebula pangana amorbokin season thara Europa League an khel theidona parukna amorbokin UEFA Conference League an khel theidon bokani tebul monglama om team pathum te an relegate angai dona tundin huna Fiorentina Pisa le Verona te hi relegation zone om mek an nia an din mun athalo hle anchunga om Cremonese le Lille po hi relegation zone an nei awangin an tran hle angai ani Spain Football League sangber La Liga a Barcelona in an mi khwal Levante an dim lova sithum final ne he match hian Barca hian minute lina leka Eric Garcia siam sakatangin Mark Bernal mangin man ruaya mini samthum panina Frankie de Jong an Cancelo siam sakatangin Barca gol nina akhung velea Catalan club ro pui hian first half a semi final man ruai second half a mini somriat pakhanna a
lamin emala siam sakatangin Fermin Lopez an Barca tan akhung bel le boka hemenu hian goldang lu bel talovin Barcelona hian phu takin point thum an lo chuak ani Barcelona hian Levante hi an ngam hlea in khel thunun chungin olsam takin an chaka Levante hian an ngam lo hle counter attack atanga chhut let an tumpoin anti hlei thei lo tlon thaka in khel chungin Barca hian ball za somsari pali an changa Levante hian za somni paruk an chang ve trok Barcelona hian point thum an lo chwa le ta ka wangin La Liga tebula Real Madrid an le pel ve le ta a khel somni panga atangin point somruk pakhat an nei Real Madrid hian khel somni panga atang vekin point somruk an neya anni pahni hi anin zui zeldon ni point alanga Barcelona emo Real Madrid emo hian tun season La Liga champion no moi an choi ngei don ati ngam inrin ni jana Real Madrid hi Osasuna laka gol ni gol khatin an tloma an result de be bom chu ni mina video kan ti chua kan soi to kha Osasuna laka an tloma wang khan Real Madrid hian ma an throi zui thei telova an mel malian ber Barcelona nuaya an zui tari beisei ero an la nei sang leya achan chu anin thlauna point khat chawaniya Barcelona hian ahmingin ma an hruai angvel chau alani awangin champion tuma anin elna boruak po asang zui zeldon ti achiang ani Spain League sangber La Liga a hian team somni vek anin ela tebula pakhanna tanga palina a amor bok ten season thara Champions League an khel theidona tebula pangana in Europa League khel theidonin tebula parukna in Conference League an khel theidon boka tebul monglama team pathum te relegate tur niin tundin muna Mallorca Levante le Real Oviedo te hi relegation zona te an nia relegation zona lo zinga Elche Valencia Alaves Rayo Vallecano te hi din mun chezual an nia in thada theilo din muna anding ani English Premier League ka pathiani zana in khelbi ka Crystal Palace in an mikwal Wolverhampton sikhat final neya Palacean Aston Villa atanga lona an ho Evan Gerson mangin minisum kwana an chakna gol hi an khung ani Sunderland an kloma an mikwal Fulham in gol thum gol khatinan neya he matcha hian first half a goal alu lo no in second half a goal li aluta minute somnga palina Raul Jimenez an Fulham ma roi puin minute somruk pakhana penalty atangina khung bela ma se minute somsari parungna Sunderland hian Enzo Leafy mangin an sipuran su then velea beisei an nei sang zual ma se Fulham hian minute somret pangana a Arsenal player Luis Alex Iwobi mangin an khung bela goldang lu bel talovin mikwal team Fulham hi gol thum gol khatin an chakani Nottingham Forest khelmola Liverpool sikhat fain an chakram boka golam chun hi minisum kwa pasarina additional time a Alexis McAllister an akhung ani he matcha hian team pani anin thlau lutuk lova Liverpool hian goal zona shot nei tam jok ma sela goal shot shim an nei tlem zoka Nottingham hian hun tha an nei an khoral 5 vek chubaka chon Liverpool goalkeeper Alisson Becker an thataka dan sak anei bok nen mual nei tu hian goal an khung theilo tluan ani Liverpool hian first half an khel chezuala an game in omzia anei meu loti thayani second half a ero ma son shatin hun top don haya pheichuan an nor na zuala hun pa ngai zo dona McAllister ran ain pumpek ra sengin Nottingham defender ball pet chuak tur azuan chila Nottingham player hian pet perin a goal chiang hle ma se McAllister hi a handball ti in VAR a endikani nuwa goal hi an pomsak talawa ma se hun pek bel minisum ko pasarina a McAllister hian chiang setin akhung ta thawa an chakna goal akhunga hian offside a empty VAR mangin endik ani le boka chiang zoka endik ani nuin offside position a omin ball azui lova midang chet ati boilo bok ti finfi aniin offside position a omlo zokin ball atok ti an fia boka goal po pomsak ni ta in Liverpool hian an mamo point thum an lo chuak ta sham ani North London derby khelin Tottenham in Arsenal an mikhwal boka he matcha hian goal nga alut minute samthum panina Arsenal hian eze mangin ma an hruaya ma se minute samthum palina goal an chhuwa vele ngal Arsenal midfielder poimo Declan Rice an ball pe chuak mai lovin ball thiam lo ani chungin ball akenga tiswalin Colomoni an alak saka thataka akhallu nuwa chiang setin apet gola Tottenham sipur asutani hemin hu hian first half a goal dangalu bel lova hunchan vea chungnung jok anom lo second half a ero Arsenal in bulan tran thaleya minute samli pasarina Victor Gyökeres an goal thazet khungin Arsenal ma arwai puya hemin hu lokhian Colomoni an Spurs tana khung vele ma se Moni hian goal khung dana
Gabriel anam ni in alanga fola ngai sak ni in agol khung hi pom sak ani lova ti choi mini somruk pakhana eze bokin Arsenal tan khung belvele in additional time mini somko palina Gyökeresan Arsenal goal lina akhung zui lea Arsenal hian goal khatin Tottenham hi an neya point hum an hlo chuak ani North London Derby London Marveng Club lian pani in machon an nia ma se team pani an la in thlau deuh ti alang thung Tottenham khel mola in khel nima sela mi khwal team Arsenal an huai sena Spurs laka chakngei tuma khelin hun ti ratangin an nor na hle Tottenham hian mani mola khel an ni in hria in chak an du ti alang boka tebula an din mun athat lo awangin chak an mamo na po asang hle game tempo aranga an tang boka chu chuan ati munam zuala team pani tan in thada athiang lawani midfielder Arsenal an chungnunga Tottenham tlar nung player te an rima Arsenal goal bo anazo kani hun tha po Arsenal in an nei tamzo ka Tottenham hi an la nge tok lo leti lang bokin Arsenal team nge tak laka ding zo talovin point an hlo chuak ve talovani Arsenal hian an mamo point thum an hlo chuata ka wang hian te bula ma an hruaina an bel cha ve lea khel khata khel tam chungin an mani hnai ber tu Manchester City ain point ngain an sang zo kani Tottenham hian an tlom hnuwa an soisel langsar tak chu second half tirlama goal ni goal khata an nufual laya kolo muani goal khung an pomsak lo kha ania muani khan Gabriel kha anam zeu ni in alanga kha match referee in goala apomsak lo chan ni in muani kha afola angai Tottenham lam chun an ngai thiam lo hlea khatiang ang deuh chi an laka thleng Liverpool nen anin machon tuma Liverpool goal an pomsak nen te khan an khai khin na sa hlea social media lama te po hemi chungchang hi arizui hluayani engpo ni sela Tottenham hi an tran angai hlea manager ban ngai khopa chechia an ni kara tuna hian te bula som parukna an oma relegation zone point li chawin an kalsan Arsenal hian ahun taka an player thar ezele Gyökeres te hi an tangkai pui vele ta ani bera eze phechon Tottenham hi angam hle ani hi Tottenham in an lalu to tura ngai ani nuin Arsenal hian an chu saka an lalu ta zo kha ania Arsenal tan eze hian Tottenham angam zui ta boka anin khelma sakin hat-trick asiama tuntuma goal ni khung lein eze hian Arsenal kor hachungin ama laklu tum thin tu Tottenham laka hian match ni atangin goal nga te meu akhung hem maya Tottenham tan po angei omlet ling zok hial o me ti hian team somni in elna English Premier League ka Arsenal hian khel somni pariat atangin tum som pariat chakin point somruk pakhat an neya point nga in ma an hruai fala panina Manchester City in khel somni pasari atangin point som nga paruk an neya pathumna Aston Villa in khel somni pasari atang vekin point som nga pakhat an neya palina Chelsea pangana Manchester United le parukna Liverpool te hian point somli panga theu an neya anni pathum hi anin el chhozel don ni point alanga anjinga hian Manchester United hian khel khatin an khel tlem thunga chuwangin an din mun hi athari ber ani pasarina Brentford in point somli an nei boka team dang point somli neitling an la om lo thung Premier League ka hian table mong lama om team pathum te an relegate dona tuna hian West Ham Burnley le Wolverhampton te hi relegation zone a om mek an nia anchunga om Nottingham Forest le Tottenham te hi anin thada athiang lova relegation zone hi an hlatwak lavani Premier League ka hian Indonesiana in khel result le abe bom te chu nimin lam video kan ti chua khan kan soito kha la en lo le langai thalo te kan om chuan lo en tamaila acha o me European Football League langsar zuala League 1 le Bundesliga lam hi chu Indonesiana team lian champion tura ngai te anin khela chuwangin tuntuma chuan result sang hi soinon talo maila nimina video ti chua khan team lian ho result le abe bom te chu kan soifia to kha chuwangin tuntuma chuan an table thar ber chungchang chau hi kan soi zau don ani League 1 a hian PSG in man roi meka khelsom ni pathuma tangin point somnga pali an neya an mani elna bertu lensi an chakzo lo awangin PSG hian ma an roi thar vele ani karma salama khan ma roi tu chu lensi an nia an chakzo tak lo an tuara tebula lensian ma an roi chunzom talavani League 1 atang hian direct in tebul monglama om team panni sompasarina le sompariana amor bokte an relegate dona tundin huna Nantes le match te hi direct relegation zone om anni League 1 a hian te bula pakhanna tanga pathumna amor bokten season thara Champions League an khel theidona
te bula palina amor bok hian Champions League khel theidan an la nei don boka ma se qualifying round atangin an khel angai don thung te bula pangana in Europa League an khel thei dona parukna in Conference League an khel thei don bok Germany Football League sangbra Bundesliga a bayanin ma an hruai chhun som zela point somruk nei in point riatin ma an hruaya an mani nei ber tu Dortmund hin point somnga pahni an nei ani Bayern Munich hi tung season Bundesliga hian an champion le ngei po abe sei om hle Bundesliga hian te bulmong lama om team pahni sompasarina le sompariana amor bok te direct relegate turan nia chuwangin tuna hian direct relegation zone om hi Werder Bremen le Heidenheim te anni Bundesliga atang hian te bula asang pali pakhanna tanga palina amor bok ten season thara Champions League an khel theidona te bula pangana in Europa League khel theidonin parukna in Europa Conference League an khel theidon bok USA League sangber Major League Soccer champion lai Inter Miami an tlom ngal panga Los Angeles khelmola lenglutin sithum final tlom heme chai hian Son Heung-min siam sakatangin David Martinez an Los Angeles ma minisam thum pariana ashuai puya minisam sari pathumna Dennis Bonga an khungbelin minisam kwa palina Nathan Ordasana khungbela Lionel Messi le athian te hian gol khung thei lovin Son Heung-min le athian te hian phu takin point thum an hlo chuak ani in khelzoa Messi lung oi lovin match official te tong atum ni in alanga chet alazui ti po alang report then khata Messi hian danin a phalchin pialam dain phallo chin thlengin adai ni in tarlan aoma match referee te loka ruma alu ni te hialin tarlan a om match referee zuya kongka a aluna mutur video aom ngeya Luis Suarez an zuin a hruai chuak le ti po alangani ma se MLS lam hian thu chua an siama Messi hian khapchin mun athleng lova aluna loka room an ti po kha referee te loka room ani lova ngun taka thil thleng endik ani nuin Messi emo midang tu man league dan bo chezongin chet an la lo tiin thu chua an siam ani zanina in elna then khat khalchun zom le turania chungjinga chuan darsari le chanveya Mohun Bagan Super Giant Chennai FC Mikhualin Indian Super League an khelchun zomanga English Premier League dar khatle chanveya Everton in Manchester United an Mikhual dona La Liga dar khatle chanveya Alaves le Girona in machonin Serie A dar sompakhata Fiorentina le Pisa anin machonanga dar khatle mini sompanga a Bologna in Udinese an Mikhual don bok ani BBC na transfer thuleng atarlante ngai khlachun zomta ila heta hian German chanchin bulian building dar langin Manchester City chon an midfielder Rodri hi cheldu hlema sela Real Madrid le Barcelona te nipui transfer kongka hon huna laglu tumin dor antumani Mirrorin dar langin Liverpool chon Roma defender poimo Zeki Selici laglu antum meka kumsom ni pakomi Turkey player poimo hi Juventus point anlo be seito thin ani team talk in dar langin Arsenal, Chelsea le Barcelona te chuan Atletico Madrid forward poimo kumsom ni parukmi Julian Alvarez hi laglu antum don Italian chanchin boten tar langin Juventus son Tottenham atangin kumsom ni pakomi Italian goalkeeper tha Vicario hi laglu antum dona nipui transfer kongka hon huna dorantum Inter Milan point Vicario hi laglu andu awangin Italian club lian te hian anin chu don ni in alangani Football Insider in tar langin Newcastle chon an German striker palian zet mai kumsom ni palimi Nick Vultemate hi kolchun zom zel andua ma se ama hian club chua san adilani chuan aman phutoka an ngain shal an shedon lavani Spanish chanchin buten tar langin Arsenal Manchester City le Newcastle te chuan Sporting tana khelme kumsom ni pakhat mi Spanish defender Ivan Fresneda hi laglu antuma anin chu mek Caught offside in tar langin Manchester United le Arsenal te chuan Frankfurt tana khelme kumsom ni pani mi German defender thang duang tak Nathaniel Brown hi laglu antum don Football Insider in tar langin Chelsea chon England defender kumsom ni parukmi Trevor Chalobah hi Aston Villa apan an phalsak dona ma se Chelsea hian Chalobah mun ruang no khana tur defender an laglu nuwa chau Chalobah hi achua an phalsak don ani ole khatichin kha tuntuma kan topic kan soizau theina chinchu nile photro se